Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Haray hande hidanga hadith no gaya bon. Hadith Imran ibn Husayn. Ka bulughul maram min adillatil ahkam. Qodo wonde imade inshallah jalla wa ala. بيني وعن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضؤوا من مزادة امرأة مشركة. Gafe naam kodon immoto den odo hadith ko hadith jutudo ko mahalli shahid on karam ko jom woni ko ƴetti o hadith ɗo ino yiitidi e ɗiya hadithiji ɗi ƴettunoɗen ñanden ka yowodiri ka miranji wano yewtirnoɗen noon wiɗen ko babul aniya wonɗen. Babul aniya ko dambugal yewta e ngal fi miranji ɗin dagagol gollitirgol ɗi e ronkude dagagol gollitirgol ɗi ko fi honɗum ko fi si tawi woni hara haaju on tigi yani nde o gollitirta miranji tawata ɗin ɗo wona miranji makko, wona miranji ɗi o jeyi e noneji ɗin ɗiɗi, imma jeygol makko kanko tigiri hara ko kanko jeyɗi, ma ɗum hara wona miranji makko ka sengo diina, hara wona aden julɗo woni ko jeyɗi. Jonnon ko yewtugol fiɗin ɗon miranji dagagol mum e harmugol mum ko honto dagi ko honto harme, ko honɗum e mum dagi ko honɗum e mum harme, ko dagoto kon ko honno dagorta, ko harmata kon ko honno harmirta. Jonnon ko ɗum ɗo woni ko yewteten fi muɗum fi yo on tigi andu ko honno o wawata gollirde diina makko kam. Jonnon si tawi hara on tigi sendidiri ɗum ɗon hara on tigi o wawai andude ko honno o gollirta nde o miran ɗon hara kanko e Allah subhanahu wa ta'ala ɓe haɓali. Joni ko ɗum waɗi sipiji buyi a tawa hino natode nder ton ɗi tawata ɗi a andano. Fi honɗum ko fiya a falto, fi si a faltike ɗum ɗon a wawai andude ko honno gollitirirta ɗum ɗon. Jonnon miran kala ko yiɗa ko imma hara ko an jeyi ma ko goɗɗo go jeyi. Jonnon si tawi woni ko an jeyi hara hiɗa andi ko honno gollirta. Si tawi woni wona an jeyi ko goɗɗo go jeyi on tuma kadi a ndara e ñawore nden ko honto nde hucciri.
si ñaawa on tuma wiya ɗum ɗo no dagima dagaki. Ko ɗum waɗi yawgol tulleɗe porto wura ton inna o tewɗo no dagima o tewɗo no harmi no haton jini nde on tigi jangata o fama différence o. Si on tigi wawa ñawde ɗin piiji ɗon. Ko fi alhaaliji an ko sikkata kon de fois wona no tan inorɗa no nanon yaltirta. Si tawi woni a sikki ɗum ɗo no dagori ni tawa dagora non a ñaawi a taƴi a heɓay nambar. Sa sikki ɗum ɗo no harmiri ni hara harmira non a ñaawi a taƴi a heɓay bone. Jonnon oɗo miran kala ka yiɗamo himo gollitire ko yafamu alhaali makko on. Sumini no miran wona wonde maharay koko tafa moƴƴina tun vers ma glasi hun wona ɗum ɗon tun woni ko fanda miran on. Wano darsu ko feƴƴuɗen ko ñanden ko yewti en ko fi guri ɗin. Ko ɗum wanno mi wi on nden ñande guri ngi no wawi wonde sasa. ɗa wawi wadde nder ɗon ndiyam, ɗa wawi wadde ɗon njaram wano jus, iɗa wawi wadde ɗon ñamete kelɗuɗo mana sattuɗo. hara koko gollitirta. Jonnon si tawi woni a anda on miran ɗon, si tawi woni mo dagi ka gollitirgol e so dagaki a gollitirimo iɗa wawi heɓude ella e muɗum. Ko ɗum waɗi nden ñande en sharhu no moƴƴa yewtuɗen fi affaire alhaali guri ngi. Ko guri hongi wawete gollitirede, ko ngi woni wawetake gollitirede. Si ngi gollitirte ko onno ngi gollitirte, si ngi gollitirtake ko onno woniri ngi gollitirtake. ɗum ɗon en ƴettuno sharhuɗen ɗum ɗon. En yewtuno kadi fi miranji kefere on, gollitirgol miran kefere on. Ha yewtuɗen fi si tawi hara ko luwete ɗum, si ko luɓete ɗum, si tawi ko nodduɗo mayo ñaami ɗum, si tawi hara hunde nden koye juuɗe makko woni yawɗa inɗa yo luɓe haaji tora natta. Ko ɗum ɗon ƴettunoɗen nden ñande laɓɓinɗen ɗon moƴƴa. Ko fi hon ɗum ko fi en faamu. Ko ɗum waɗi joni iɗen mari kadi ƴettugol ɗo hadith. O hadith Imran ibn Husayn ɗo. Ɗo kadi mo mari correspondant mo jogodiri e ɗi hadithiji feƴƴuɗi. On yiyay joni si tawi woni en daroy ɗon correspondant on hakkunde majji en andoya ko ɗum woni sabu waddude on hadith ɗon. En andoya ko ɗum woni sabu waddude on hadith ɗon.
si tawi en yoyi ɗum ɗon en tawoyay no woni correspondant. si tawi woni en faltike ɗon en andi hadith on argol makko ngol ko fi hon ɗum en anday kon ɗum woni correspondant hakkunde on hadith ɗon e ɗi hadiseji feƴƴuɗi. oɗo hadith mo Seydina Imran ibn Husayn filli mi jewtay on histoire makko on no ardi non fi on andu ko honɗum waɗi o hadith ɗo o addi mo. o hadith ɗo ko ñande goo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e sahabaɓe mum no wondi ɓe hatonjini ndiyam ko ɓe yara. tawi ɓe ala ndiyam ko ɓe yara ɓe ɗon ɗa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam neli sahaba ɓe yo ɓe yahi ɓe ɗaɓɓana ɓe ndiyam. ɓe yahi ka ɗaɓɓugol ndiyam ɗam ɓay ɓe hewti ɓe hawrodiri e sonnajo mo jogi sasa hoyɗiɗo e ndiyam kumano ka ñamo kumano ka nano. jentite konngol angol min ni sasa hoy ko ɗo mahalli shahido on hadith on ari kaka qissa andugol ko honɗum waɗi si karamakojo on addi o hadith ɗo ka dambugal ɗo kaka qissa o hadith ɗo andugol ko sabu honɗum hadith on ardi ko ɗum ɗon andinte ɗum ɗon. si a andali ko sabu honɗum hadith on ardi a wawata andude ko honɗum woni sabu addude hadith on ɗo par ce que hay fus alaɗo o ko tindini wondema o hadith no hatonjini e arde ɗo. ɓe wi an Imran ibn Husayn yettama e Seydina Imran ɓiɗɗo Husayn on annabiya sallallahu alayhi wa sallam wondema nelaɗo on alayhi salatu wassalam tawaddau ɓe salligori min mizadati e sasamu imra'atin sonnajo mushrikatin shirkowo lanni ɗo hay hunde ala ko tindini ɗo wondema o hadith ɗo no hatonjini addugol ɗo kono ka qissa hadith on ɓe inni o sonnajo sirkiyankojo no wonduno e sasa hoyɗi ɗum ndiyam. joni ɓay ɓe ari ɓe tawimo ɓe inni ene meɗen faala ndiyam ko ɗum woni komin woni ɗaɓude. o wi he woni ndiyam no woɗɗi on ɗo o falɗi o yaha e balɗe ɗiɗi ma ñallal e wendo si heɓon ndiyam wela heɓde. woni min ko ton mi ittoyɗan ɗo ɓe ni e mbare meɗen falano ndiyam. on tuma ɓe wi'i ariman yaden ka nelaɗo o wi ko mbo woni nelaɗo o inni ko on yaltuɗo e diina mawɓe mum ɓen ɓe wi a siko non noddirɗamo kono mayin tum men hollindire makko. ɓe ari ɓe hewti ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe inni nelaɗo oɗo men yiri ɗum ndiyam o inni awa addi sasahoy makoy o addi sasahoy koy nelaɗo wutti e nder makkoy ɓay o wutti
ndiyam ɗa woni ɗon nelaɗo wiyo ɓe yaru, ɓe yari ɓe fop haa ɓe ɗon ɗiti. O inni ɓanne geloɗi ɗin ɗi yara, geloɗi ɗin ɓadi ɗi yari haa ɗi ɗon ɗiti. O wi jonnite sonnajo o ndiyam makko ɗam. E jonniti sonnajo o ndiyam ɗam kada wonno ɗon ɗan i wali ɗon. Yer ko wonno ton kon sansali, yer wonno ɗan ton ɗan ɗuytaki. ɓenni mo e hino ɓe jonniti mo. O hucciti o yahi himo ngalɗi mo jiɓi andude ko on ɗum waɗi. ɓeɗo yimɓe fop yara e sasahoy ɗiɗo ndiyam koye tata koye ɗo ko yonata hay goto. Geloɗi ɗin fo yara ha ɗon ɗita ko yonata hay goto. Hetta kadi ndiyam maɗan ta kono ɗa wonirno non ɗan ɗuytaki. Woni kanko ngalɗi. ɓay ɓe ari ɓe jonnitimo o hooti. O yahi o tawi yimɓe makko ɓe. ɓe inni konto yanoɗa? O inni mi yahi mi yiɗo yiya gorko gotum e piiji ɗiɗi no e makko, mbilejo hattuɗo kat e wawgol mbileyagal, ma ɗum hara ko o nodditi ko nelaɗo kon ko gonga. Ko ni alhaali on feƴƴiroy komi yahi ka makko mi jonni mo ndiyam ɗam. On tuma yimɓe makko ɓe fof ɓe silmi ɓe naati l'islam. Ɓe fop hay goto heddaki, ɓe fof ɓe naati l'islam wattude makko kanko sonnajo. Sabu honɗum, sabu oɗo nema. Jon non ko honɗum woni hikma addugol o hadith ɗo? Hikma addugol hadith on ɗo ko paske en yewtino fi guri kullum dagi kun nyamugol maayukun weddi si tawi guri mum hino gollitire ka gollitirtake. En yewtino ɗum ka hadiseje men feƴƴude. Wiɗen si tawi kullum kun hara ko dagi kun nyamugol wano jawre, digire, mbalde, baali, mbewa, jawre onno, ngeloba, nagge, ɗi piiji ɗo ko dagi ɗi nyamugol. Ɗiɗo si maayi weddike, maayi harmi, maayi hirsaka, ma hirsama kono inde Allah wowlaka e mum, haray jiibi. Joni non guri ɗum ɗo on ƴettugol ɗum gollitira ko honɗum woni nyawore nden. En yewtuno ɗum nden nyande fensitude moƴƴa. Wiɗen karamokoɓe go wi fop no dagi, wiɗen karamokoɓe go wi fof no harmi, wiɗen karamokoɓe go wi ino dagi kono ko si hoppama. Wiɗen woɓɓe inni ella ala hay so tawi lotama, so tawi ko lotirte kon ko hunde tawande ko wawata ittude ellaji ɗin, ainsi de suite. En sarhuno ɗum ɗo fuu e o yahar darsu men feƴƴuɗo. Joni non yaafede jon non ko honɗum woni relation hakkunde o hadis ɗo e ɗin ɗon ɗin mayuɗi weddi ɗon, ɗin mayuɗi jiibi ɗon? Ko woni relation hakkunde mum kon ko nyawore hirsugol ngol. Aden shirkiyankojo si hirsi nyametake, ko alyahudajo
e annasarajo hirsata tawa ñamete, alyahudajo e annasarajo si hirsi ñamete, kono si piiji danno tawa ton ma gotum e piiji danno tawa ton haray kirse makko ɗen kanko alyahudajo ma annasarajo ñametake. si tawi ko hirsani ko fi allaji maɓɓe ɗin, sanamuji maɓɓe ɗin, statueji maɓɓe ɗin, hara ko ɗin ɗon o hirsani ñametake alyahudajo ma annasarajo. si tawi woni ko fi idije maɓɓe ɗen, mawningol idije maɓɓe ɗen o hirsani ñametake few. alyahudajo ma annasarajo on sino wadde anniversaire mawningol jibinede Isa ma mayude Isa e ko ɓe wiyata kon kamɓe, si o hirsani ɗum ɗo ñametake. ko waɗi non gonɗingol ɗum ɗo ka nder dina men no harmi. tati on, si tawi kanko alyahudajo ma annasarajo on o luubike maayi, ma o ɗeɗɗi maayi, ma o wariri kuran, ñametake. ma o tufi, hara wona ngeloba o bori, paske ngeloba ko boragol, siko nagge e dammol ko hirsugol, kono siko ngeloba ko boragol, ko ƴettugol loywal ngal cukka ka dande sorta kolpito maya. si tawi o tufu maayi ñametake. ko honto non ɓe ƴetti on dalil ɗon, koko ɓe inni ɗon hurrimat alaykumul maytatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri llahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma zakaytum wa ma dhubi'a 'ala an-nusubi wa an tastaqsimu bil azlam. ɗe ayeje ɗo, hurrimat alaykumul maytatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghayri llahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu. si tawi una yowta dow una yani maayi, ma tufa, ma ɗeɗɗa, ma warira kuran, ma taynafi Allah hirsira, ñametake. e ɗiɗo alhaaliji si alyahudiyankejo ma annasarajo hirsiri, sabu ɗiɗo ma e ɗinoneji ɗo o hirsiri, ɗum ɗo ñametake. kono si tawina e ɗinoneji ɗo o hirsiri, mana sabu ɗum ɗo woni ko o hirsani, haray ko o hirsi kon hino ñaame, o woni alyahudajo, o woni annasarajo, haray no ñaame. joni noon goɗɗo no wawi yinnude ok, joni si tawi menen ko Europe men woni, ma Angleterre men woni, ma Australie men woni, ma New Zealand men woni, ma ko America men woni, joni ɗi tebbeli ɗo koye men yaw men lando konno ɓe hirsiri, waɗɗaki ma landagol konno ɓe hirsiri. hono woni dalilo. نلانو صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأرنو إتشانغول فالي يرغول بتاينغاينا كوجو. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وينغاينا كوجو إنه دابي جيدين هينو جولا كما دو مانا كنديام نلا دو ماكي تاجابو مو
ɓe acciti ɗon ɓe ƴetti ndiyam ɗan haaju maɓɓe on ɓe yari ɓe sulmi salligotoɗo salligi ɓe hucciti ɓe yehi laawol maɓɓe inaɗo makita jaabo ko ɗum ɓe wiyata laata jassasu ton wiƴƴitu accitu hunde nden ka nde woni ɗon aslu mayre on hino selli ndo woni aslu on si feeñanoyima non hiɓe hirsirde on none ɗon ɗum ɗon wona yañam si feeñanima non o tewu ɗo o wona tewu dagiɗo ɗum ɗon na yañam kono si tawi hara tewu on ko o dagiɗo ñamugol wona ya lando ko honno ɓe hirsiri o ya soodu ƴetta gollitira haaju ma on ñande feeñam ma ɗum ɗon ko non wona e hirsirede wo accita ɗum ɗon o dama yuribuka ila ma la yuribuka ko si walike ɗiɗi sina ɗum ka asli tewu on hino dagi ko si feeñanima wondema ɗum ɗo no waɗede ton ma ha a yi'i hunde ko woni sabu ha dutuɗa ko yo nden hunde heɓo na ya dutirni tum ko ala sabu ko yo hunde heɓo ko wonata sabu ha duta sa a duti ɗaɓɓa non andugol est ce que ɗum ɗon ko non woniri kana non woniri kono tanke a dutali aslu on ko hino selli ñamugol ko ɓe hirsi kon kamɓe alyahuda ɓen e annasara ɓen shirkiyankoɓe ɓen ɗon e majusiyankoɓe ɓen dagota ko ñamugol ko ɓe hirsi kon ko ɗo alhaali o hadisu ɗo ari ko ɗo alhaali o hadisu ɗo ari donc tawi joni ko duta joni hi est ce que koye sasahoy koye o jogi ɗo koye ndiyan ɗan woni e mum ɗo no anda ko guri kullum est ce que non kun kullum ɗon ko kamɓe hirsi kun kana kamɓe hirsi kun mana kamɓe mushrikina ɓen ko kamɓe hirsi kun kullum ɓe hoppi guringi ɓe waɗi sasa kana kamɓe hirsi ko ɗo jiɓaye on woni jonnon ɓe inni non ɓa tunnelaɗo ƴetti koye sasahoyɗi ɗo ndiyam yari ndiyam wonɗan tonɗa salligike jonni sahaba ɓe yo ɓe yaru ɓe yari geloɗɗin yari c'est-à-dire haray ɗan ndiyam ɗon hiɗa laaɓi parce que si tawno hara ko shirkiyankojo on hirsi dammol kol hoppi guringi moƴƴini sasa loowi ɗon ndiyam ɗan o woni gollitirde nan haray ngin guri ɗon ko soɓungi parce que kirse makko ɗen kanko mushrikinajo on dagaki parce que kirse maɓɓe ɗen kamɓe mushrikina ɓen dagaki si ɓe hirsi ko jiibe wonata koko maayi harmi donc ɓawtun ko jiibe wonata haray guri ngi ko ɓe hirsi kon guri ɗum ɗon on kadi ko jiibe koko soɓi jon non ɓay ɗum ɗon koko soɓi hoppama waɗama sasahum ndiyan lowama nder ton ɗan ndiyan ɗon kadi ko soɓuɗa ɗan yaretake ɗan defirtake ɗan salligortake parce que ko wiya ko alma'u at-tahur ko at-tahiru li nafsihi wal mutahhiru li ghayrihi ko ɗum ɗo wiyete alma'u at-tahur jonnon ko ɗon woni si tawi tun hawri hara ko kamɓe hirsi dammolkol hutti guringi hoppi moƴƴini sasa loowi nder ɗo ndiyam ɗan haray ɗan ndiyam ɗon ko soɓuɗan parce que guringi ko soɓungi ɓaynon guringi ko soɓungi ko soɓini guringi kon ko kirse tawde ko mushrikina en hirsi idan ko ɗum addi hadithon ɗon
kono ɓaawo tun nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam yari salligike jonni sahaba en ɓe yari ɓe salligike geloɗɗi yari c'est à dire ɗo eno laaɓi son wattani yilay o hadith ɓaawo sonnajo on ari ko mi wi on konnane on tigi famata o hadith ɗo ha o janga qissa ko honno hadith on arde ɓaawo sonnajo on ari nelaɗo landanoki mo enen ko onon hirsikol dammol ɗo kana onon hirsikol nelaɗo landanoki mo ɗum ɗo ronkugol nelaɗo landagol mo siko kamɓe hirsi dammolkol e si wona kamɓe hirsi ɗum ɗon hino jonna en kadi dalilu wondema an wonɗo leyɗe porto on waɗɗakima yawgol lando ɓeeɗa ka supermarché ji si tawi ko kamɓe hirsi dammolkol e sina kamɓe hirsi ça c'est un deuxièmement waɗɗakima yawgol landoɓe enen ko honno hirsirɗon kol dammol est ce que ko courant on waɗɗon ka on tufukol ka on ɗeɗɗukol ka on unukol mana si min ni tufugol ngol kaka ñalubagol parce que andi ka dammi ɗin gerdata ɗon ɗi piira mana iɗin piirata ɗon si ɗi booti ha kolɗa yani maayi ko ɗum ɗon ƴetta e mu'um luubagol ngol sa piyi a luubike ha mayiri ɗon ɗon hara yarmi donc joni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam landanoki mo inni ko honno hirsirɗon ɗum ɗon ma ko fi on ɗum hirsan ɗon est ce que ko fi allaji mon ɗin ka ko fi anniversaire ji mon ɗin ko fête ji mon ɗin ka ko fi sadaka ka ko fi honno nelaɗo landaki ɗum nelaɗo landaki kadi ko hombo e mon hirsi ko on alyahuda ɓen ka ko annasara ɓen ka ko onon mushrikina en hirsi nelaɗo landaki ɗum donc nelaɗo wiƴƴitaki c'est à dire sa yahi hiɗa wawi sodugol tewma on yaha haji torama ko si a heɓi dutte mum landoɗa tanke a heɓali dutte waɗɗakima landagol sa fuɗɗike landagol ɗon kafi tew a hewto yay joni kafi beero on kadi ko ma landoɗa est ce que nagge ngen hirsano est ce que nge hirsirano no dagori parce que si nge hirsiraka no dagori ɓiraɗan ɗan harmay donc a waɗata ɓira ka kafe ma beer on harmay parce que beer on ko honno wiyete ko honno wiyete ko kettugol nagge ngen woni beer on wona moƴƴinirede beer on ɗum ɗon kadi harma ñamgol donc sa a juutini a tampay parce que a ɓittoto a yawoya ha tawa piiji daganinoɗima busta a wawai accitude ɗi ñamugol ko waɗi noon haray a heɓantaɗi laawol no fensitira ɗum ɗon ha hentanoma ɗum ɗon fap hentanoma innugol ko liƴƴi tum mi ñamata ko heddi ko ñamata tew parce que mi anda konno alyahuda ɓen hirsiri mi anda konno annasara ɓen hirsiri est ce que ɗa yarde ɓira on hiɗa andi nagge ngen kadi no nge hirsira ɗon andi nagge ngen no hirsira kabira ɗon kadi est ce que ɗa ñamude beer on ɗa andi ɗon kadi nagge ngen no nge hirsira si ñama beer on ɓay tawi a ñamata te on guri ngi kadi harbanima ɓiraɗan ɗan harmi kettugol ngol harmi hay fof ko ɗon jokki aya ɓittini hoorema kono si a natali landagol a ƴettay wondema aslu on wondema no dagi soda yaha haajitora ñande non goɗɗo fuɗɗima haalande ɗum ɗon a yi al alama muɗum a sikkitike yaha non ɗaɓɓita ɗum ɗon est ce que ɗum ɗon ko gonga ɗo ya ñawde sa tawi ɗum ɗon feñanima ɗum ɗon ko gonga ɗaɓɓa non goɗɗum go ko wawi dagade tertoɗa ɗum ɗa ɗo non dama yuribu ka ila ma la yuribu ka on arata parce que hande kadi dutta ari ka hoorema kono tanke dutta arali wonu ka wonɗa ɗon sabu si a inni a wiƴƴitoto piiji ɗin ɗi fop majji
a heɓay muskila jano parce que a faaɗinanay hoorema gurdam maɗan hara hunde no enti no fen ko ɗum defi woɓɓe go harmingol hay maynes sabu angal wiƴƴitagol masalaji ɗin moƴƴa waɗa tadqiq e buhusji mum ɗin ha anda ko on ɗum selli ko on ɗum woni sella ko sella kon ko on ɗum haɗi sella ko selli kon ko on ɗum waɗi si selli ɓe yaha tun ɓe yiya masala on ko raɓɓiɗi ɗo dow ɗo tun hentanaki ɓe moƴƴa ɓe yaha ɓe inna ɗum ɗon harmi sa waɗiri noon a harminay piiji ɗuɗuɗi a heɓ gurdam maɗan ɗam ɓittay ɓuri ko woni woka hoore leydi ɗo par ce que kala ko yiiɗa a heɓay dutto e muɗum kala ko yiiɗa a heɓay dutto e mum par ce que si tawi woni ko leyɗe porto wonɗa yiɗa wuridi e heferaɓe ɓen ko heferaɓe ɓelle woni e moƴƴinde miranji mum ɗi ko kamɓe woni e yeyde o miranji filperi ayaya soodi ɗum ɗon kadi ɗum ɗon kay ɗaɓɓitu ñawore mum nden est ce que ɗum ɗon kadi ari no yarirede beere ka ala kay yarirede beere est ce que ɗum ɗon kay no waɗirede tew kose ka ala kay waɗirede tew kose donc aya nada e hoore ma e ɓittere nenaɗo sallallahu alaihi wa sallam landanoke few donc ɗum ɗon ko alhaali on no idan haray ɓawo tu rasul sallallahu alaihi wa sallam natali on détail ɗon naya nato e on détail ɗon sina ɗum ɓe landotono ɗo premier on taw ko kullum honnun ni ɓe naɓe ko dammol ɓeyna ko homɓe hirsi ko ali yahuda ɓen hirsi koye hoore honnum ɓe hirsi ko fi anniversaire ji maɓɓe ɗin ka ko fi allahji maɓɓe ɗin ka ko sadaka mo ɓe hoyɗitana ɓe hirsi ka ko ka ɓe waɗata sirkuji ɗin ɗon ka kaaƴe maɓɓe ko ɗon ɓe yehi ɓe hirsi ɓaawo ɗum ko honno ɓe hirsi ko laaɓi ɓe waɗi ka ɓe luuɓi ha maayi ka ɓe ɗeɓɗu ha maayi ka ɓe sunnu donc ɗiɗo fu détail ji fof ko maɗi ara hande kadi yewtere nden nde juutay rasul alayhi salatu wassalam landaki ɗum ɗum fof ɓenni addi sasawe makko o addi ɓe wutti nder ton tun ndiyam ɗa woni ka woni ɗon ɓe hakkitode ndiyam ɗan o yehi o heddodi ko heddi kon ɗum woni sabu ɓeeɗa fof tuubi naatikal islam hadis on ɗo hiɗen ƴetta e makko dagagol yewtidugol e sonnajo janano no dago yewtidugol e sonnajo janano par ce que hadis on ɗo tindini wondema sahabaɓe ɓen hari ko duhiɓe ko ɓe ɗo imminano yawgol ɗaɓɓoya ndiyam ko ɓe hawrodiri e sonnajo bajjo guduɓe e ɓurure kanko tum o alda e goɗɗo par ce que hadis on ko tindini ko kanko tum wonnoɗon ɓe ɗaɓɓirimo yewtere fii no ɓe wawira heɓirgo ndiyam kala bo koɓɓen ƴetti ɗo wondema hino sella hino dago ka yewtida e sonnajo janano si tawi a huli fitina on mana si tawi woni fitina on hara hiɗa honno wiyete kan hara hiɗa daɗi fitina on mana hiɗa hooli fitina on ala e on yewtidal mon ngal ɗon ɓe inni hino dago ka yewtida e makko yer haaju ma on yaha wano woniri noon nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam yewtidi e sonnajo janano sonnajo ari no diine laaɗo sallallahu alaihi wa sallam e haaju mum ɓe yehi ɓe dari wano waɗa ɓe yewti tawi ɓeya ino dari wano waɗo sahaba ɓe ko ɗum karamo ko ɓe ƴetti on hadis ɗon masala est ce que no sella ka gorko hiwro sonnajo janano ma sonnajo janano on hiwro gorko on wiwgol assalamu aleykum wa rahmatullahi wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatu est ce que no sella ka ɓe fotta ka lawol o hiwro oya hiwro oya jaabo no do dago ka dagota ko karamo ko ɓe ñini no selli si tawi woni hara hiɗa hooli fitna watta hino dago ka hiwroɗamo o jaabo hino dago ka o hiwroma jaaboɗa ellala tawi woni na felliti fitna watta ɓe ƴetti ɗon kadi est ce que no sella ka nodda sonnajo daroɗon ɗa yewton e haaju mo haton jinɗa e landagol ma sonnajo on nodde e haaju mum fi landagol maɗa fi yon yewtu par ce que on sonnajo ɗo noddu nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam naɓi mo sera landagol haaju mum on est ce que no sella ka sonnajo janano nodda gorko naɓa mo sera ɗa lando mo haaju mum on ɓe wi hi no sella
ɓe ni si tawi hara kaɓe woni ɗon hara jama no reni ɓe e mana wona yo ɓe wirnito ka tawata hara ko kamɓe ɗiɗo tun ko ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam sa dari e oya hadith kaɓe maki ɗon la yahluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahuma shaytan ɓe wiyali nayo yewtu ɓe wiyali nayo yiidu sonnajo janano e debbo janano ɓe wiyali nayo ɓe yiidu ɓe yewta ɓe wi nayo ɓe weddudu weddo dangal nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yewti fimo ɓe maki la yahluwanna nayo weddudu jonnon ɗo ɓeɗo worɓe mana sahabaɓe imminanoɓe fi ndiyan ɗan ɓe sonnajo on ɓe yewti kono ɓe weddo dali idan no sella ka debbo on nodda gorko on yewtida e makko e gundo no sella ka sonnajo on nodda gorko on on sonnajo on nodda gorko on yewtida e makko e gundo no sella ka gorko on nodda sonnajo on ɓe yewtida ka gundo kono harana ka wirnagol e gundo no serti gundo koyo mi yewte ko mi falaka goɗɗo go nana wirnita gongol koyo en yawka goto rena en no serti nayo ɓe wirnito ko ɗum waɗi cheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah ko ɓe seni Amérique ɓe landano question ñande go kamɓe docteur ɓe ɓen heɓe yewta docteur ɓe ɓe wi wo est ce que no sella ka docteur jo nodda sonnajo ɓe naata ka chambre ka o visitata mo ɗon o visita mo ɗon kamɓe ɗiɗo tun est ce que ɗum ɗon no considéra weddagol cheikh Uthaymin maki hino sella ka docteur jo nodda sonnajo ɓe naata ka chambre ka o visitata mo ɗon ɓe wi kono koyo sonnajo on naatidu e goɗɗo si ɓe omba bafal ngal si tawi o naatidata e goɗɗo koyo ɓe udditu bafal ngal ɓe ɓaara hara feƴƴo woma wonɗo ka corridor mana ka ɗuma ka couloir hara hino suti ɓe nder ton ɓe wi ko e ɗiɗo laawi ɗiɗi tun wonata haray ɓe weddo daali ɓe ni si tawi ko kamɓe ɗiɗo tun ka nder chambre koye taw hara goɗɗo hino nder ton si ala nder ton koye bafal ngal on unte ngal ɓaare si ngal ombama kamɓe ɗiɗo tun nder ton hara ɓe weddoti mana ɓe woni ka gite renaɓe ɗum wiyete weddudugol ngol jonnon ɓe sahabaɓe yawnoɓe ɗa ka sonnajo on wona gorko goto tun e sonnajo goto tun hari na goto tun ko yoga e sahabaɓe donc ɓay wano groupe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hayno yano atelen capanɗe jeeɗɗo yimɓe ɗuɗugol ko yoga e maɓɓe yunoɗo yeyi ɗaɓɓalngol ɓe ndiyanda no hekkiɗon e o masala o hadith ɗo est ce que no sella ka sonnajo voyage a kanko tun ko alda e du mahram makko on ko wano baabe mawɗo makko ma soro makko ka baba ma baba e makko ma bappa makko ma ɓiɗɗo makko hellifaɗo jano sendidirɗo oɗo est ce que no sella ka sonnajo voyage a kanko tun karam ko ɓe wi ɗo wo sellata ka sonnajo voyage a kanko tun wo kono oɗo ko accirano o voyage kanko tun ino wawi wonde bigi dam no wawi wonde gogo ko ɓay hari ko mushrika ko ɓay hari ko mushrika mana ko shirkowo kanko na ka l'islam o jeeya idan haray sharia on couvramo kanko kono ka usul sa ndari ka dambugal usul no yewta est ce que yani hefera ɓen hino yamira ko wiyete furuu sharia kon est ce que ɓe yamira ɗum ɗon piiji cewɗi ɗin piiji calɗi ɗin ka nder dina est ce que hiɓe yamiraɗi yo ɓe appliquirɗi wano enen julɓe ɓe yamirira ɗen ɗino si tawi masala on yaari wondema usulu wo furuu wo kefere on hino yamira haray oɗo kefero hino yamira wona yo voyage kanko tun ko alda e du mahram makko ɗon on haray voyage gol makko ngol no harmi
okay. Kono hi ko hondu wadi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wowlali fi ɗum ɗo ɓay sonnajo on ari ardi e ndiyam ɗa ɓe wowlali fi voyage on fes ɓe wi no wawi wonde piji dam no wawi wonde hara ko ɓay ko o mushrika wano mi wiri on non nane hino wawi wonde kadi hari on tuma on sharia ɗon waɗali haɗugol sonnajo voyage gol kanko tun hari on sharia ɗon waɗali hari on ɗon arali no wawi wonde hara ko ɗum hari o arali mana ka usul to sa kalkili ka dambugal usul a wi'i wondema sonnajo on no yamira min furu'i sharia e usul sharia foppi mo yamira kanko sonnajo kefero on idan hara yiɗe wawi innude ko haɗi rasulu sallallahu alaihi wasallam yewta fi ɗum ɗon no wawi wonde hari on sharia ɗon o arali no wawi wonde kadi hari on sharia ari hari kadi himo yamira kanko sonnajo kono nelaɗo ndara importance ko ɓuri janɗude kon acca ɗon ko ɓuri fanɗude kon kono woni ɗum bi mana bakkatu voyage gol sonnajo on e bakkatu luttugol e keferagu ngun ko bakkatu luttugol e keferagu ngun ɓuri mawnude donc nelaɗo himmana fiyo arkal islam taw o iwa e keferagu ngun ko ɗum waɗi si arabuɓe ɓe wiyay la damba ba'da al kufri bakkatu ala mawnuɗo ɓuri ko wiyete keferaku si on ti woni kefero aray ko wiyete bakkatu kon fof ko ha ɗon ari haaɗi idan nelaɗo sam sallam no wawi darde on importance dow fi hettugol mo o nata kal islam ɓe diwina gite maɓɓe ɗen o action waɗɗoɗa fi kala hiɓe andi on ɗon no harmi te ndari ɗum noon waɗi e noneji kal islam no jeeya e mum ka voyage gol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam yugol madinatul munawwara seno makka ka sulhul hudaybiya nelaɗo no wawno haɓidude heferaɓe ɓe nato e makka kono ɓe waɗali ɗum ɓe yiltino madinatul munawwara wano ka seydina bilal bin rabah on non seydina hamzata ibn abdul muttalib wara nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no wawno warde warɓe mo ɓen kanko seydina hamzata ibn abdul muttalib kono nelaɗo warali ɓen ɗon wano woniri noon ka seydina usman ibn affan radiyallahu anhu wara seydina ali ibn abi talib radiyallahu anhu e seydina muawiyata ibn abi sufyan no wawno yaade wara waruɓe seydina usman ɓen kono ɓe warali ɓe donc wondeji goo hiɗa yiya hara hunden ko nde ella tigiri ɗon kono hara goɗɗum goyino yeeso to sa insisti e o ella wonɗo ganinga ko mawni woni yeeso to ɗum ɗo yana ɓuri ko ko woni ganinga danger on tiiɗa on bita ko ko woni ɓawo ga donc ɗum ɓe wiyata fiqhul awlawiyat faamugol piiji wonɗi plus important ɗin ardina ɗin ɗon ga e wonɗi important ɗin ɗiɗa no woni important ɗiɗa no woni plus important ardina wonɗi plus important ɗin e dow wonɗi important ɗin idan haray ɗum ɗon hino nder ton wano woniri noon kadi hino sella ka on tigi yoɓa kefero si o moƴƴike makko rasulu sallallahu alaihi wasallam okkornoɓe ñamete okkorno sonnajo ñamete e dow nden moƴƴere nde o waɗani ɓe ɗon addugol ɗan ɗon ndiyam ka maɓɓe ɗon idan woni julɗo woni kefero eɗa wawi mo yoɓitude moƴƴoɗa e makko si o moƴƴike mako ɗum waɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki man sana lakum ma'rufan fakafi'uhu si goɗɗo waɗani o moƴƴere yoɓemo fa lam tajidu ma tukafi'unahu son heɓali ko yoɓiron mo haray koyo waɗanmo du'a ha o sikka modi on yoɓimo idan haray ɗum ɗon kadi hino sella ɗum kadi hino tindini on hadith ɗon hino tindini kadi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam annabaku mungum nde wonno ko wiyete mu'jiza kon waɗi ɗon kaawe waɗi kaawese ko hawni ko mawni honɗum woni ɗum wuttugol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e nder sasahoy koye ɗiɗoy jonna ɗo yimɓe ko yahi capanɗe jeɗɗo ɓe ɗo yara ha ɓe ɗon ɗita sallikotoɓe salliko geloɗi ɗi yara ha ɗon ɗita o hetta kadi ndiyan hara ɗan ɗoytaki
ɗum ɗo fof ko piiji mawnuɗi kader islam ko rasulu sallallahu alaihi wasallam heɓi. donc haray hadith on ɗo ko sifaɗi ɗo piiji o woni yewtude ɓe wi wa an imrana ibn husayn yettama e seydina imran ɓiɗɗo husayn anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam wondema annabajo on wa ashabuhu sahaba e makko ɓen tawadda'u ɓe salligori min mizadati immorde e sasahum imra'atin sonnajo mushrikatin sirkowo. muttafaqun alayhi hadith on ko fottaɗo e muɗum fi hadithin tawilin e hadith jutuɗo. kon ɗo woni khulasa on ko wondema ino sella gollitirgol kunɗon sasahum e kadi ko alda e tampintinagol yangagol tefa innano wi'itade kañum piiji ɗin fof ko ma tawa toɗɗike hunde nden si wawande gollitirde. des fois piiji go hiɗa accira ɗi ɗon sabu piiji go tawa si a waɗi ɗiɗa tawa ellaji go yaltoya ton ɓuri an ko tanƴininoɗa kon exemple wano kam jonni on ɗa fi affaire wiƴƴitagol inna joni ko ma anda ko honno nayi ɗin hirsira joni kañum ñamata tew on haray ko liƴƴi ɗin to ñamata ɓay haray anda ko honno nayi ɗin hirsira mi landi ɗon kadi si tawi noon ɓiraɗan ɗan kadi a yaray si tawi beere on a ñamay si tawi woni hara nisan ɗan a ñamay si tawi woni hara kettugol ngol a ñamay truc comme ça. donc aray ɗum ɗon fo aray a naati e programme go par ce que ɗin ɗon fo haray ɗi harmay wano woniri noon kadi guri mum gi kadi quand même hay guri ngi kadi harmay ɓay tun a soɓini ɗum ɗa fo soɓay wano wiruɗen noon ka kirse mushrikajo on sonnajo shirko on si tawi woni hara ko kamɓe shirkiyanko ɓen hirsi haray kirse maɓɓe ɗen harminay dammolkol harmina guri ngi joni noon si guri ngi hoppama ngi waɗama sasa ndiyan lowama ɗon kadi aray ndiyan ɗan kadi ɗan soɓay. donc a wata yarde ɗan a wata ɗan salligorde wano woniri noon a wata ɗan defirde par ce que ndiyan soɓuɗan ɗan ɗum a wata ɗan defirde. ko ɗum ɓe waɗi tarif ka fiɓɓu to woɓɓe na ndiyan ɗan ko tati ko ma un tahurun e ma un tahirun e ma un najis. woɓɓe na ndiyan ɗan ko ɗiɗi ko ma un tahir e ma un tahur mana tahur e tahir. tahur jandan ko tahirun bi nafsihi mutahhirun li ghayrihi ɗan laaɓi ka asli majjan kanjan e hoore majjan hiɗan laaɓi ɗan laɓɓinay kadi ko wona majjan. tahir janɗan hiɗan laaɓi e hoore majjan kanjan hiɗan laaɓi kono ɗan wata laɓɓinde ko wona majjan. honɗum woni ɗum mana ndiyan laaɓuɗan tabituɗan e alasli kaɗan taga ɗon kono hara fanta hun hibbi nder ton ma coca cola hun hibbi nder ton ma ɗum sukkar hibbi nder ton ainsi de suite hunde ko tagi ñamede naati nder ton ukkitike sanji ndiyan ɗan hande kadi ndiyan ɗan hiɗan laaɓi kono noon ɗan wayitake gollitirede ka laaɓal mana salligagol mana lootagol longal e mana lootugol mayɗo sifa ɗin ɗon ka dewe watake gollitirede. wano woniri noon ndiyan soɓuɗan ɗan hiɗen andi ɗan ɗon ko ndiyan harmuɗan ɗan ɗon ko ndiyan harmuɗan hukkumu majjan on ko alhurma ko hiɗan harmi gollitirgol itan haray sabu on non hiɗan soɓi kanjan e hoore majjan hiɗan soɓi e hoore majjan wano woniri noon kadi ɗan wawata laɓɓinde goɗɗum go'o wano woniri noon kadi ɗan wawetake defirede ɗan ñametake. joni noon si tawi woni hara shirkiyankoñon kanko hirsi ko hirsi kon harmi woni jibe guri ngi jokki ɗon hoppi guri ngi waɗi ngi sasa ndiyan lowama ɗon ɗan ndiyan ɗon kadi jokkay ɗon par ce que ko shirkiyankojo hirsi par ce que ko winoɗen to ko alyahudajo ma annasarajo si tawi hirsi ɗum ɗon sellay amma shirkiyankojo on e majusiyankojo on sellata. donc haray musidɓe julɓe tedduɓe e daroto ɗo fi oɗo darsu men e bawgal Allah subhanahu wa ta'ala hande en heeɓi hadis nogay e ƴetta ɗin ka bulugul maram min adillatil ahkam hiɗen mari ƴettoygol kadi
hadith noga go abo on sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu haray en daroto on ɗo haray darsuji ɗin no continue bawgal Allah subhanahu wa ta'ala en aroya e sa'iji aroji ɗin kadi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. hara wani min natira non kadi toujours kala faalaɗo rewtade darsuji ɗin yo eto connecto ka telegram darsuji ɗin ko ton ɗi wona e dartede rewtagol ngol ko ton ɗi wona e rewtede ɗi darte ka whatsapp ka telegram ɗi wona e rewtede ɗi darte ka whatsapp groupe no wodi spécial waɗaɗo fiinde deftere ɗo tum hara ko nde deftere ɗo tum woni e nder on groupe ɗon a yiyata ton deftere goo a yiyata ton darsugo si wona nde ɗo tum. donc hadiseji feƴƴuɗi ɗi fappu gila ndema e hadis goo aɓo on kam gaddima to taw ha hewti hadis goo aɓo on ha hadis 19 on ɗi darsuji ɗo ɗi fop majji hiɗi nder ton audio e vidéo on tigi no wawi hendade darsu on ɗon jangamo ha o ɓowrina o ara ka whatsapp on darta aray kadi hino yuɓɗa ha moƴƴi yer jangoɓe oɗo darsuɗo ɓen ɗon hino ton no wodi contrôle ɓe aynuɓe kippuɓe renuɓe darsuji ɗin no woni e yarude noon haray si on tigi ari o wata natande hoore makko ni tum ko woɓɓe naadata mo par ce que ko ahadi ƴettata wondema haray e janga e darta wona jentagol muhabara tun yalta yaha ma deƴƴa ɗon tum fanka haray jang a yoɓintake hay mbuɗu kono haray sa naati fi jangugol deftere nden a jangayde ha laaɓa pos haray na hottagol ma innugol miɗo yaade mi jento darsu na jentagol darsu ko jangugol darsu on idan haray on tigi o waɗay taahud kanko e jogiiɓe canal ji ɗin ɓen ɓe ahoda goɗɗum si o wawa natude fi jangugol darsuji ɗin sina ɗum buye maɓɓe no yaltinede sabu on ɗum ɓe ala respectude sariyaji ɗin idan haray kala faaloyaɓe adirude darsuji ɗin o aroyay o ƴetta numéro téléphone nan on o landolan ka whatsapp mi jonnamo numéro téléphone duwaɓe mo nadude ɓen kanko e maɓɓe ɓe yewta ɓe wattamo ka darsuji haray en weltanike jama on fo ka page ji fo page Islam sans frontiére page sarwareya e page lawol kisal e page ji heddi ɗin fo majji haray jama on fo no weltana no jarna e wontirɓe kadi ka tiktok ɓen haray kamɓe kadi hiɓe jarna hiɓe weltana tiktok live haray kala darsuji ɗi wona minniri noon oya darsu kadi no ton honno wiyete Arbauna Nawawiya on ɗon kadi ɗen sharhudemo sen jetti hadith goto en sharhiray mo ni adde ñawoji yer ko Allah andinen e mum kon fensiten ha moƴƴa hollen ko karama ko ɓe yewti e fi hadith on kon si feƴƴen e haray ɗum ɗon kadi no ton haray mi salmini on fof barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.